Manje azola nasisichazela ukuthi ama-ceremonies abawahambayo is it only umhlanga noma mhlampe khona eminye imicimbi eniyihambayo ukubungaza ubutshitshi benu? Samba umemulo, samba imibondo ya nemishado. Angase ngichazeleke mhlawumbe usise ukuthi mebe emshadweni kusuke kuyini-ke manje umsebenzi wabo kulowo mshado noma mhlawumbe nje i-presence yabo nje ukuthi bakhona bafikile bezonyakazisa nje izinto phela siyanazi nilama-tshitshi nyakazisa izinto nje. Somewhere sike sikhaphe mhlampe umakoti yabo sobungaza naye mhlampe like besihamba sonke as singamatshitshi. So simsupporta as eseshiya yabo eyogana. Umemulo usisangasa ngichazela ukuthi ememulweni kwenzakalani, indaba kuba nomemulo, sichazana nje emphakathini ukuthi umuntu wemuliwe sesifikile isikhathi sokuthi emulwe, kwenzeka kanjalo-ke nomsebenzi wamatshitshi ukuthi bebe khona kulowo memulo waleyo ntokazi enyulwayo. Kumemulo suke like kuthiwa ukhulile yabo usukile esigaba leso ukuthi uba usisi yabo sungajola yabo and stuff kanjalo. And kumemulo ezamatshitshi mele like siyolala khona khabo ntombazane like somlalisa kubo sicule ubusuku bonke khona sizokwazi ukwenizani ukemphelezela aye emfuleni siyogeza khona sizayo hlolo.